Usawona baba. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila ntombi. Siyaphila. Bese sacela ukubuza ukuthi le ndlela le enigqoke ngayo ibizwa ngani? Ntombazane yakithi titelihle. Le ndlela esiyigqokayo thina isoka lesi. Lesoka lesi ababhemi nje abathanda ubuhle. Bahlangene ke lababhemi abala eBhulwa la eMkhomazi. Kunomfashezi ola phezulu eKhilmuku esamba naye ofake ezengwe nje la mawubheka bese kuthi lababhemi abanye abagqoke ezinyama ababhemi bakanzimande abaqhamuka la evula indlela eMaritzburg bese kuthi lababhemi abagqoke ikapatila baye bathi abanye intela abantwana yebhluwe leli uthela ogqoka esokeni lababhemu abagqoke kanje lebhluke naleli linyama abala nje la phisha kokhana esigodini sokuthiwa khona esemquleni abakamntolo lo khuluma nayo sobhola mangezi umkolokolo zakudla umngezi iphethe ke umseqe webhungu amabhungu engwaphela engathanda nje nawe ukuthi intombi uma ubheka ubuhlobo bakho intombi iqoma la ithanda khona kunamabhungu amabili nje la semancane agqoke indle evaliwe indle evaliwe umuntu ogqoke into emnyama mabili nje lamabhungu elinye kuthiwa umkhobe okuthiwa ushebo sentombi elinye la khona la kanzimanje kuthiwa umsizi wamajongo saxakekile siyabonga ke ntombi ukuthi uzosichawula ukuze amashayina ziyawashwa neziphelela khona emthuleni siyabonga kakhulu isisoka sakho senzile kuthina engathi ungagana kahle ugana umuntu ohloniphayo oyohlonipha le mathangeni angagangi ngawa lethi inkomo kini siyabonga nkosazana